Wakristo wa sasa wananishangaza. Jamani, Wakristo wa sasa wananishangaza. Ukiwakuta kanisani waonekana kuwa wapole, ukiwakuta wanaimba waonekana kuwa waro, ukiwakuta wahubiri waonekana kuwa wameokoka, ukiwakuta wanaomba waonekana kuwa wameokoka. Lakini ukiwakuta nje ya kanisa, wanayoyatenda yanatisha sana. Uzinzi wanaufanya kama kula chakula, kuroga wanaroga, kuiba wanaiba. Wanayoyatenda ni zaidi ya Sodoma na Gomora. Hatari, yanamuhuzunisha Mungu. Yanamuhuzunisha Mungu. Ni aibu kwa kizazi hiki cha sasa. Wanayoyatenda jamani, yanatisha sana. Unashindwa kuelewa Mkristo na mpagani. Wanayoyatenda jamani, yanafanana. Ni aibu kwa kizazi hiki cha sasa. Wanayoyatenda jamani, yanatisha sana. Unashindwa kuelewa Mkristo na mpagani. Wanayoyatenda jamani, yanafanana. Fuata Yesu pate maisha mazuri.